khona wasesondela ngalana gayizini ngaseNew Hope. Nazi ibhamu siyazizwa. Hawe ma, sicela nisisiza sisevasco, ngiyacela nisisiza kufika amadabuka, siyacela nisisiza eVasco manje. Yabo manje sekunomsindo ngapha ngaseGrey Heights cabangani bafika. Ayizini nanga. Kuyingonza ukuthi sithanda ukuthi sibe nzima isimo lapha oNgoye njengoba-ke sekutholakala ukuthi uyedwa umfundi othe washona kulesi simo-ke ababhekane naso njengamanje okuthiwa-ke kunegelekeqe noma-ke mgolodu ebizwa-ke ngamadabuka kuthiwa-ke ibuyile-ke yabhodloza icapha kuleya ndawo beqhuma-ke nebhamu namavidiyo amaningi asakulele ey'nkundleni zokuxhumana la kuvela khona ukuthi uyedwa umfundi osashonile. Asinaso-ke isiqiniseko sokuthi ingabe mhlampe bangaka abanye abalimele, kodwa nje sikuzwile ukuthi uyedwa komfundi othe-ke wadlula emhlabeni kulesa sigameko njengoba bekunokudutshula noma bekunokuqhuma kwey'bhamu iminyango noma iy'capha zibhodloziwe-ke kuleya ndawo. Omunye waposta ey'nkundleni zokuxhumana wathi simakade onengane-ke efunda oNgoye ehlala-ke race or private accommodation kuthiwa-ke amadabuka asebhodlozeke isicapha. Baningi abalimele, amaphoyisa nama-ambulensi abesekhona-ke endaweni yesigameko. Fisa ukuthi izuvo lwakho uma uthi mhlawumbe khona ulwazi olwaziyo ungasithinta lapha enambeni yethu ekhona lapha kwi-first comment.